Wernedoç, merhaba valneja. Bi dersekî nû ez li pêşberî we me dersa me îsa bi 10 peyvan em ê Almanî hîn bibin. Gelo peyvê me çi ne? Yekemîn di Verantwortung berpirsiyariye sich erinnern an bîrbûnê vergleichen ku em hin tişta tînin bahev em vergleichen dikin. Abhängig von bi tiştek ve girêdayî beeinflussen bandorkirin der Zweifel guman überzeugen gava ku mirov hin yekê tîne rê em überzeugen lêkere überzeugen bikar tînin. Behalten bi bîrbûnê die Entwicklung pêşketine und erschöpft bêhale. Çîroka me jî ev e, me di vî çîrokê de van 10 peyva bikaraniye werin em çîroka xwe binêrin. Mara hatte große Verantwortung in ihrem neuen Job. Dibe mara di karê xwe de xwediyê berpirsyarek mezin bû. Hatte. Dîsa Präteritum haniye bikaranîn. Sie erinnerte sich an die Zeit. Dibe ew wî wextê bibîranî, wî zamanê bibîranî, als sie nach unsicher war, ew bi xwe nebawer bû und alles mit anderen vergleichen hat. O her tiştî daniya her tiştî xwe bi yekê dirne daniya bahev, berhev. Damals war sie stark abhängig von der Meinung anderer. Dibe ew çax ew girêdayî bû abhängig bi tiştekî bi çira girêdayî bû von der Meinung anderen. Bi fikrên hinek kara girêdayî bû. Was sie oft beeinflusst hat. Eviya jî digo eviya jî wî bandor li ser wî çê dikir. Bi piranî zêde bandor li ser wî çê dikir. Beeinflusst hat. Doch diesmal wollte sie ihre eigenen Entscheidungen treffen. Lebelê niha dixwaze ku biryarên xwe bide. Obwohl sie einige Zweifel hatte. Çiqas gumanê wî jî hebe dixwaze biryarên xwe bide. Ihre Chef versuchte sie zu überzeugen. Be şefê wî versuchte dixwaste ku wî bandor li ser wî çêge wî bîne rê wî bi tiştekî ve wî îkna bike aba zî bilîb ruhîk dibe ew sakîn maye und behielt ihre Meinung. Belê behielt ihre Meinung dibe fikr û ramanê xwe haniye bîra xwe. Behalten. Li behielt. Nach einer langen Woche voller Entwicklung und neue Ideen fühlte sie sich erschöpft, aber stolz. Dibe haftek piştî hefteyeke dirêj û her pirî tişt qewimî bûn und neue Ideen fühlte fikrên nû çêbibûn fühlte sie sich erschöpft. Dibe çi fühlte sie sich erschöpft ew bêhal mabû di vî hefteyê de lê çi bibû bi fikra xwe mabû. Fikra xwe neguhertibû. Bandora tu kesî li ser wî çê nebibû ava stolz. Lê berê serê wî bilind bû. Ji ber ku êdî fikra tu kesî bandor li ser wî çê nedikir. Belê hevalo. Dersa me ya îro jî hajî bi vî hawê bû. Eke we eciband ji kerema xwe ra pêl ecibandinê bikin. Min bişopînin und şîrove bikin. Ez ê kêf xweş bim. Bi dersekî dinê bimînin bi kêf û xweşî de bi xatirê we.